Her hos oss det klart for kveldens brennpunkt. En hvit ekstremist sto for det verste massedrapet i Norgeshistorien. Hvor kom ordene og tankene fra som skapte terroristen? Mer demokrati og mer åpenhet, svarte Jens Stoltenberg på angrepene. Hvor fritt ordet etter 22. juli? Gata. We're just normal geezers from normal working class estates who are fed up with the way one government has treated us and another government doing exactly the same. And we're not going away. Is there any parties in England that kind of no. that you think will help the message? Nothing at the minute. Unless there's a new one formed, but there's not. You got Labour, Lib Dem and Conservative. They're all the same. So they are. They claim to represent the working class. Not one of them have lived in a working class estate or street in their lives. So how do they know what's going on in our streets and our towns whenever they've never even been there? We've had to form this organisation to give ourselves a voice because all the politicians just pander to the Islamist vote and to the Islamic community's vote because of the way they orchestrate and organise themselves through the mosques and the way they block vote. They're a political wing of Islam, the complete ideology. We've had to form something to counter it, to highlight the issues. But are you a political leader? I'm not a political leader, no. I'm the leader of a grassroots movement. The problem's getting worse and worse and worse, and we're not solving the problem by building more mosques and bigger mosques and letting the hate get preached across the entire country. It's not solving the problem. We're not even starting to address the problem. First of all, we've got to stop building mosques. We've got to stop Islamic immigration, at the least, until it can sort itself out. But you're not a racist? I'm not a racist, no. What's the difference then? To explain. What race is Islam? What race are Muslims? It's not a race, it's an ideology. It's a fascist ideology. Islamism and Nazism are opposite sides of the same coin. They're identical. They're fascist. We're doing this for the love of our country, the love of our culture, the love of our community. People say we promote hatred. Everything we do is not out of hatred, it's out of love. Love for Christianity, love for our culture, love for our way of life. And that's it, and love for our freedom. And the more Islam, the less freedom. That's what we're seeing. Den danske journalist og researcher Frede Farman har i mange år fulgt høyreekstreme miljøer nøye, og sitter i dag på et av Nordens mest omfattende ekstremistarkiv. Han kan gi oss noen svar på hva som skjedde før drapene og terroren, og peke oss i retning av andre med ansvar for spredning av hatefulle ytringer. Og Breivik en marginaliseret, en forstyrret person, der ikke egner evnen til at forstå hverken historie eller noget som helst, men han gennemløber hele terrorens profil. Og den profil, den består altid, at man har et selvopfundet univers, og det er her kuglestøberne kommer ind. Det er de intellektuelle. En kuglestøber er et menneske, der sætter sig ned på skrift, og bruger sit skrift, sine idéer, og mangfoldiggør med det formål, at det budskab, det er det hadefulde budskab, det skal vinde ud og blive normalt, almindeligt kendt. Og så vil andre gå i tjeneste for dette budskab, og så vil de udføre handlingen. Selv vil de sidde tilbage og frikende sig for et hvert medansvar. Hvis de først har fået den rigtige idé, så løser de alt. Og til sidst, så kommer det at begå udåden. Det er kaldelsen. Det er dette om, at jeg særligt er udvalgt til at gøre det, og at jeg må ofre mig for menneskeheden. Jeg må ofre mig for Norge, for at få det rigtige på plads. Og det gør jeg så ved at ofre andre. Den treledede proces, den er standard i al terror, i alle organisationer, uanset om de er muslimske, eller de er kristne, eller hvad det kan være.
alle de psykologiske forklaringer om baggrunden, og han var skilsmissebarn Breivik, og der var dit, og der var dat. Der er intet af det, der retfærdiggør drabet. Det kan man have forståelse for, at han muligvis har været så marginaliseret. Men det retfærdiggør ikke drabet. Det, der retfærdiggør drabet, det er profilens proces hen til at blive terrorist. Breivik er ikke syg. Han er bare gennemløbet profilen, og det er der mange, der kommer til at gøre foruden ham. Derfor, lad mig sige det til alle, der er på vej i terrorens proces. Tænk over konsekvenserne. Undersøg, om dit eget grundlag er i orden. Og undersøg, om den islamhistorie holder. For det gør den ikke, skynder jeg mig at sige. Den er konstrueret. Den er sammensat af de sædvanlige intellektuelle, der sidder som præster, filosofer eller halvintellektuelle. Det er dem, der støber kuglerne, og deres regnskaber er ikke rigtige. De er giftblandere. Man kan sige det populært, at Anders Breivik trykkede på pistolen, og bag ham var der en kæde, en uendelig lang kæde af mennesker, der var forbundet til den terror og det drab. De er medskyldige. Farman mener altså de som sprer ekstrem antimuslimske ytringer har et ansvar. Hvor finner vi dem? I våre analyser dukker det opp flere og flere britiske navn. Massemorderen har sendt sitt dokument til svært mange personer knyttet til British National Party og English Defence League. En person som har vært i søkelyset rundt English Defence League er den britiske IT-millionæren Alan Lake. På et seminar med Sverigedemokratene i Malmö i 2009 anbefaler han rekruttering av nye fotsoldater i kampen mot islam. The solution to the problem of troop numbers is building alliances. Another strategy we're trying to do in the UK is reach out to more physical groups like football fans. We're trying to get them involved. Well, actually, they're contacting us because they're concerned, and these are people who are happy to go out on the street. I mean, your average intellectual is happy typing on his PC, but we've reached the end of that road. We're not going to get a fat lot more mileage out of that. You can blog and write letters to your MP as much as you like, right? Your MP doesn't care. He doesn't care what you say. The only thing that's going to make people start caring again is our nobility, our elite leaders, is if we have more numbers and if we sometimes get out on the street, then they'll care. But they don't care about our words. They don't care whether we're right or wrong, and they don't read the blogs. Alan Lake har selv innrømmet og har gitt penger og utstyr til den mest aktive gruppen anti-islamister i England. De kalles English Defence League. Den norske massemorderen har i sitt eget dokument fortalt at han hadde 600 EDL-medlemmer som venner på Facebook, og at han hadde kontakt med flere i ledelsen. Alan Lake benekter at han kjenner den norske terroristen, eller har hatt noen ledende rolle i EDL. Det er lite som vittner om fredelige demonstranter når English Defence League inntar gatene i London-bydelen Tower Hamlets. Vi vet at både Norwegian og Swedish Defence League er kommet for å delta. Lederen Tommy Robinson er ute på prøve og har ikke lov å lede demonstrasjon. For å unngå å bli oppdaget av politiet har han kledd seg ut. And you still have the cheek to call us racist! Rabbi Benjamin Kinnaman, give this man a warm welcome, thank you. You know how long I've been waiting to take this shit off? There are thousands of Islamist lunatics
running around the streets of East London. These streets of East London do not belong to paedophilic Muslim gangs. The East End of London belongs to Londoners. It belongs to Cockneys. It does not belong. And the Islamic community will feel the full force of the English Defence League if we see any of our citizens killed, maimed or hurt on British soil ever again. A lot of people like to say, am I getting arrested for my democratic right? Come and arrest me. What are you doing? Everybody just stop! Bare store politistyrker hindret fullstendig kaos denne dagen. Det var tydelig at mange fra EDL gjerne ville slåss. Tommy Robinson ble til slutt arrestert.